Hello guys, welcome sa ato ang bag-o nga discussion. In this video, mag-discuss ko og method kung unsaon pagpangita sa usa ka force member sa usa ka given nga trust. Ug atong gamiton ang joint method ug unsa kaha ang mga procedure for analysis ani nga method. Sige, para atong mahibaw-an di na ta magdugay, birahan nato ni. What is a joint method? Kung ingon ta og joint method, the method of joints is one of the methods that can be used to find the internal forces in each truss member. This method is useful when most or all of the truss member forces are to be calculated. Useful or gamit lang gid ni nga method kung ang imong pangitaon nga member halos tanan o ang tanan. Pero dili ni siya kaayo applicable kung usara ka member ang pangitaon. Ug ato ra nang mahibaw-an sa sunod nga discussion. Because this method advances from joint to adjacent joint, it is inconvenient. Nganong inconvenient man? Dili siya advisable when a single isolated member force is to be calculated. Ato ra nang mahibaw-an ngano kahang inconvenient. Karon unsa kahang angay natong hinumduman sa dihang mogamit ta og joint method? Diri ta sa iyahang procedure for analysis. Maghisgot lang ta og unom. Number 1. The method of joints is a direct application of summation of forces and moments. Direct application. Sa laing pagkasulti, ato ding magamit gyud diri ang first law of Newton nga summation of force equals 0 ug summation of moment equals 0. Mo natong hinumduman. Ikaduha, traditionally the method begins by finding the reactions at the support of the truss. For example, given tani nga truss, atong tan-awon pila siya ka joint, di ba? Kung ingon ta og joint is connection of two or more members. So natay 1 2 3 4 5 6 7 8 kanina kay 8 joints. Asa man dapit at joint A, B, C, D, E, F, G, H. Mo na yang joints ulo ka buok dayon na siya duha ka external force kaning 140 kN mo na imong external. Ang kumingon tag internal force nga maoy main nga kwaon sa joint method mo ni ang internal force aning mga member AB, EH, BG, PC mo na atong kuhaan og external force. Ug ato ra nang mas mahibaw-an kung moadto ta sa sample problems. Ang giingon diri nga angay gyud nimo unahon pagkuha is finding the reactions at the support. Mo gid ni ang una nimong paningkamutan nga kwaon. Kay at joint E o ang yang support diri kay ruler man, mahibaw-an nimo kay nay mga lingin. That is only one reaction, EY. Imo nang pangitaon. At point A, ang iyang support kay pin na kay duha ka reaction EX and AY. Okay? So to find EY o EY, mogamit gyud ka og first law of Newton and summation of moment. Masatiman iha, kinahanglan gyud una kwaon ang reaction at the support. Ikatulo, next the joint at one of the reaction is evaluated, which determines all the member forces framing into the joint. Unsa may pasabot ani nga statement? Kung makuha na nimo ang value sa imuhang reaction at the supports, for example this one EY, AY o EX, pwede na ka magsugod nga imong kwaon ang internal force sa kada members. Pero ang giingon diri joint at one of the reactions. Nagpasabot didto ka magsugod kung asa na locate ang reaction.
Diri naman tayo joint A o joint E. At joint A naman diha si na-locate si EX and EY. Pwede nimo makuha ang internal force member ni AB o ni EH. Kani at joint A, AB o EH, and then nakay angle theta kay naka-diagonal man ni siya. Dayon at joint E na diha si EY, pwede nimo kuhaon si EF o si ED. Kani EF o si ED. Ang giingon diri at one of the reactions. Ikaw ray magbuot asa ka mag-start along joint A or along joint E. Dirita sa ikaupat. Then knowing one or more of the member forces from the previous step, an adjacent joint is analyzed, and the process is repeated until all the unknown qualities are determined. For example, at joint A, nakuha na nimo si internal force member AB ug si EH. Pwede na po ka mo continue at joint H nga naa dihay member nga EH, HG, and BH. Og na siya external force nga 140 kN, or pwede po ka mag-start at joint B or joint H. For example, gipili nimo si joint H, pwede na po ka mo proceed ni joint B or ni joint G nga naman connected man na sila. So until maabot ka diri nga point nga makuha nimo si EF o si DF. Kay giingon diri the process is repeated until all the unknown qualities are determined. Karon diri ta sa ikalima. Also, be sure to choose a joint having at most 2 unknowns and at least 1 known force. 2 unknowns and at least 1 known force. Atong balikan ato ang figure. Kung ni-decide ka nga sa joint A ka mag-start, at joint A ang connected niya is si joint B o si joint H. Kung imong tan-awon si joint B, pila man ka internal force member ang nakakonect niya? Nakay upat, 1, 2, 3, 4. How about at joint H? Pila kaha? Naagi hapon kay upat, 1, 2, 3, and 4. Balikan na to si joint B. Sa upat nga member na nakakunik ang joint B, kinsa raman ang na-value? Kanilang AB. Nganuman, kay kanang internal force sa member AB, imo nang gikuha at joint A. But kaning BH, BG ug BC, wala pa na siya value. Unknown pa na. Nakita nato nga we have 1 known o 3 unknowns. Dili gina pwede. Dapat balanse gina imuha. Kani kay 3:1 man, dili siya pwede. Karon atong i-analyze ang joint H. Na siya upat ka forces, na siya internal force nga EH, BH ug HG. And then last one akay external force nga 140 kN. Kung imong tan-awon ni siya, pila man ang naay value nga member. Una, nagni value ni si EH. Nga naman, kaning internal member nga EH, imong nakuha ang value ani at joint A. Nakay usa ka known nga member. Ikaduha, external force 140 kN GB naman. Therefore, duha nga na value, duha ang wala. Pwede ka mag-start diri 2:2, balance sila. Mo nang diri ka magsugod at joint H. Dirita sa ikaunom, if the sense of force, tension or compression cannot be determined by logic, unsa ang himuon kung di kinato ma-identify, an arbitrary decision can be made. Ika magbuot. Pwede nimo ipa-tension or compression ang sense of direction sa internal force. If the incorrect decision is chosen, the force will be negative.
the force will be negative. Nagpasabot dili wrong ang imuhang nakuha nga value kay nakakuha man kag negative, mali ang imong gi-assume nga sense of direction. Munang diri tension, compression, unsa kay angay natong hinumduman regarding tension and compression. Remember that a member in compression pushes on the joint and a member in tension pulls on the joint. So, ang compression paduot, ang tension pabira. In my next video, mag-solve kog mga problems nga atong i-apply ang method of joints. Thank you for watching and see you on my next video.